I udri, čujem mi njene vezi, uti mi Ovo je vezi. RPG. Predaj, I onda uspio mi njene vezi. A imali smo sreće kao sve granate ističao. Tank. Nema više granata. Ne više granata. I kada je brzo se povuci, da sjedu drugi kare i prolazi sad. Sad su gotovi, sad su naši, imamo ih sad. Tako reći. I ja ove zove Mita, vam kada je gotovo sad ne imamo samo 3 čovjeka. A umre sve snagi tamo. Udara je rekao brže, a ovo se baš nije ni išlo, znaš, odmah tank. Da si on iscentrao da sjede u drugi. A šta on, drugi tank sjedio? Sjedao u drugi tank. 8 tankova je tu bilo, je ovdje došlo. Čekao je signal da su nas pješadijani oni. I ja ovi brzo rekao udaraj ovdje, ovo sve u Helać, brže udaraj tamo. I ovi momci razbučiše i tamo brzinski. Ko zisa gore? On čuku ovdje, pa uđeše zisi, onda še vam skroz ono. Znaš i sada dešava se. I skroz se prošlo od razlika, šta se tu dešava, ne znam, ovi ovda, ovi odavde. Ofenziva je trajala negdje sedmicu dana, svaki dan smo trpili gubitke u ljudstvu, živoj sili, u tehnici. Mi smo slučajno ponijeli dvije zolje, slučajno. Znači Nismo apsolutno očekivali tenkove ili tako nešto. Prvi dan znači je bio ključni dan i mi smo bili znači nas 9, raspoređeni tačno. Vjeruješ, znaš ko ti je s boka, znaš koga si postavio, vjeruješ čovjeku, znači može samo na daj Bože poginuti, ali nećete ostaviti. Da bi komandant nakon negdje 7. dan odlučio da se mi moramo odraditi kontru i to je jedini znači bio naš opstanak. Da bi izvukao najveće sve specijalne jedinice uputio nas na plato na Ćorkovaču gdje smo trebali znači neobično po našim, nismo nikad najveće napadali i onda komandiri specijalnih jedinica i ljudi koji su bili na čelu, koji su trebali stvari da vode tu kolonu su zamolili komandante da krenemo ujutru kao što smo uvijek i radili, naše akcije u zoru. Komandant je pristao na to, ujutru smo krenuli, kad smo izašli gore pod liniju, četnici su spustili liniju na tom dijelu, znači imali su tu duple, na nekom dijelu čak i troduple linije koje su spustili. Međutim, nismo, kad smo vidjeli kolika je to masa, omjer četnika nas, 350 njih, 9.500, jer tu je bilo u tom momentu sve što je vojska Republike Srpske u tom momentu imala. Ja sam tu taj dan istopio tu 84, onda se faktički cijev je raspršala se zatvarač, sve je otišlo. Ili sam ispucao prvih 10 metaka. Znači u tom momentu i oni su krenuli u probaj naše linije, jer taj dan, znači to je bio dan D za njih odlučni, gdje su oni morali izvršiti probaj te linije i krenuti znači prema Bužimu, Cazini. Umeđu vremenu oni počeli napad svim silama u 6 sati ujutro počeli, a i mi se ne bušišamo. A mi kasnimo, a oni ne kasnimo. Tamo opći napad, nami tamo nije. A ovdje tenk juriša. Sad su u jurišu. I pravo na križi, udara gruha, tu je za dlaku palo. Ko ima poginuo? I ovo zdi sam odavljen 3 komada tamo na Bošnjaku. Pet komada. Tu na križ. Preko ove Pet 5 komada. komada. Malo gledam križ. I udri, i tank došlo do otlebi. Da, ima ljudka ovdje da jedna. A ovo drveć, to je bila šuma. U toku tog dana sve je znači poravnalo. Sve ove listove, to je ne znam, ne mogu nikako objasniti. Jednostavno bi bilo... Koliko je tu šta je tu sve tuklo, šta je tu sve palo, šta je projektila. Eto, to je uz Božju pomoć. Negdje oko 8 ili pola 9 ujutro, kad je već skoro križ padao, Remetli komandant rekao na uređaj Hariju Remetli, pao je križ. Pa šta svira, vidi gore kod Umprofora i pobio one četnik. I tad je komandant bacio meteorola, krenuo je gore na križ. Međutim, Hari je ustao, stresao je rafal, tamo je lisca RPG-om pukao i tako da smo znači bili otkriveni, pošto smo bili svi frontalno razvučeni, morali smo napasti. Da smo mi u tojim momentima izbili njihove linije, duple te linije, izbili gore, zauzeli automatski vozni park Ratka Mladića, 2 Puha, Pizgauvere, jedan Suzuki Jeep, sve smo uzeli, znači vozni park. Hamze, predvođene Hamzama, znači zalomili smo s leđa skroz tamo sa ovim vijencom, zauzeli njihove sve položaje, a oni su među vremenu svi ostali na ovom ovdje terenu.
znaš. Tu su ostali. I sad smo mi zauzeli gore. Oni su se jednostavno izgubili. Oni nisu znali gdje su, ni šta su, ni ko su. Ni šta ih je snašlo. Zadnja naredba generala Mladića je bila braćo, spašavajte žive glave. Imao sam priliku tu da čujem, pita njegov jedan, ne samo njega, nije trojica bilo, pa kaže što niste bježali. Pa kud kaže da bježali? Pa kud šuma iza tebe, novi dole krošom, pa ma kako krošom, kaže, rekao bi svaka bukva tebi da viče. Nije smio ni na koju stranu, toliko je bilo izbacilo iz takta da nije znao kud da bježe. Mi imamo podatke, recimo, zarobljenih pripadnika srpske vojske koji su proveli rat u određenom dijelu u zatvorima, u Bužimu ili ovamo općenito u 5. korpusu, gdje su nakon rata neki govorili pa ljepše nam je, kaže, bilo u bužimskom zatvoru nego li danas kako nam je u životu. I treba napomenuti ovako isto, eto, jednostavno da se zabilježi momke sa Peba, znači koji su bili na priškolskom centru. Prave informacije su dali, znači koji su prisluškivali veze, pa se donekle se moglo, znači kad kreće, šta kreće, koga čeka, šta čeka. Bužim je 3 dana trebao faktički da bude Srebrenica, jer Savo Sukanović je tad zapisao dole kad je Mladić postrojio na Ivanjskoj sve te brigade, svu tu elitu, sve te elitne jedinice svoje, je rekao probiti liniju na tom pravcu Sipa, Bužimskom gredom, napredovanje dalje tenkova prema Cazinu, u Bužimu ne smije ostati živo ni pile. Možda bi za ovu priču bilo interesantno napomenuti, bar što se mene tiče mogu učešće gore, da sam ti dana bio na bolovanju, međutim u sva ta dešavanja komandant Rahmetlije pozvao me gore na križ kad sam došao, što je mene iznenadilo onako, rekao mi je da povedem jednu četu iz 511. Krupske, što me još više iznenadilo, što smo morali ići iz čela, što to do tada nikad nisam uradio da sam s čela išao napadati. Međutim, eto, ti momenti, okolnosti su takve bile da se je moralo i to odraditi. Molim vas, hoćete nam se predstaviti? Ja sam Isaković Safet, borci me zovu Džeđo, inače komandir Gazija. Možete li nam za naše gledalce televizije Bihać pojasniti malo kako je tekla operacija? Oni su izvršili žestok napad, šta je poslije toga došlo? Pa oni su na nas prvo napadali, par dana napadaju i onda smo bili prisiljeni da kontru udarimo, udarili smo kontru. Ali evo sam čovjek kad razmišlja o tome, bar ja, ne mogu dokučiti na koji način se to, jednostavno nemaš municije, jednostavno mnogi ljudi su izranjavati, mrtvi, i da se je to uspjelo. Jednostavno sad čovjek kad razmišlja sada, to je nešto što ledi krv u žilama. Oni su imali, pored tih 8 tenkova koji su napadali konstantno na našu liniju, imali su još 100 tenkova 84-ki, znači za koje mi nismo znali iza brda Ćulumka, parkirani, samo su čekali proboj linije ovdje da ovi 100 tenkova krene u ofenzivu, u napad, da je napredovanje prema Cazinu i presjecanje Cazinskog džepa na 2 dijela. Gore su podvlačili. Ovo da vidiš. Koji su se podvlačili, da tu su bile strašne. Maltene prsa u prsa se tu uplo. Mi smo ovdje sa podvuka kod nje, od drugih su od ozgona gonili i oni su sami od uda, jedni su sami ubijali. Mi smo izvalili na vojničku predaju, oni nisu htjeli. Ja sam bio među onom grupom oficira koja je bila zadužena za ove moralno-psihološke pripreme i kako bi borci ušli u samu bitku što je moguće svjesniji, sa jasnim opredjeljenjem, sa jasnim vizijama, šta im je činiti i naravno sa vrlo strogim moralnim kodeksima ponašanja koji su bitni za pripadnike Armije Republike Bosne i Hercegovine i naravno koji su bitni za pripadnike din Islama.